Hello everyone. Mwiriwe. Today we share from the book of Luke, chapter 10 from verse 25. Uyu munsi tugiye gusangira mu gitabo cya Luka igice cya 10 guhera ku murongo 25. Luke chapter 10 verse 25 we read. Reka dusome Luka igice cyaho cya 10 n'umurongo wa 25. And behold, a certain lawyer stood up and tested him, saying, Teacher, what shall I do to inherit the eternal life? Nuko umwe mu bigisha amategeko hagurutswa no kumugerageza ati, mwigisha nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho? He said to him, What is written in the law? That is, you are reading of it. Nawe aramubaza ati, byanditswe bite mu mategeko, icyo yasomamo ni iki? So he answered and said, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Aramusubiza, tukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. And he said to him, You have answered rightly. Do this and you will live. Yesu aramubwira ati, unsubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo. But he, wanting to justify himself, said to Jesus, And who is my neighbor? Ariko washatse kwigira shyashya abaza Yesu ati, harya mugenzi wanjye ninde? Then Jesus answered and said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. Yesu aramusubiza ati, hari umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka Yeriko, agwa mu gice cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera bamusiga ashigaje hatagapfa. Now by chance a certain priest came down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. Likewise a Levite, when he arrived at the place, came and looked and passed by on the other side. N'umulewi ahageze nawe bigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe. So he went to him, bandaged his wounds, pouring on oil and wine, and he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. Aramwegera amupfuka inguma, amwumuza amavuta y'elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi aramurwaza. On the next day, when he departed, he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, Take care of him, and whatever more you spend, when I come again, I will repay you. Bukeye bwaho yenda idenari ebyiri aziha nyir'icumbi ati, umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. So which of these 3 do you think was neighbor to him who fell among thieves? Noneho utekereza ute, muri abo batatu ninde wabaye mugenzi waguye mu bambuzi? And he said, He who showed mercy on him. Then Jesus said to him, Go and do likewise. Aramusubiza ati, niwamugira imbabazi. Yesu aramubwira ati, genda nawe ugira utyo. Yeah. When we read the parables of Jesus, we can discover the will of God through them. Iyo dusomye imigani ya Yesu tumenyeramo umugambi we. But the most precious things Jesus wanted to reveal through these parables, ariko ikintu cy'ingenzi cyane Yesu yashatse kugaragariza muri iyo migani, is the gift of salvation God prepared for us. Ni impano y'agakiza Yesu yaduteguriye. Because you can do many different works for God. Kora ko ushobora gukorera Imana imirimo myinshi cyane. You can sacrifice your everything for the work of God. Ushobora kwitanga ugatanga igihe cyawe cyose kubw'umurimo w'Imana. But if you are far from this salvation God prepared for us, ariko uramutse utawe agakiza Imana yaduteguriye, everything is useless. Ibindi byose ntacyo byaba bimaze. So when Jesus was here in the world,
ubwo Yesu yari hano mu isi he was meeting many categories of people. Yahuye n'abantu b'ingeri nyinshi cyane. People who had the humble hearts, abantu babaga bafite imitima iciye bugufi, and those who had the arrogant heart. ndetse n'abandi bakagira imitima y'ubwibone. But those who with the arrogant mind are to be saved, to receive this grace of God, it is not easy. Abantu bafite ubwibone mu mitima yabo kwakira ubuntu bw'Imana ntabwo biba byoroshye. So that's why the way Jesus could discuss with them and the way Jesus could discuss with those with the humble mind are different. Ni mpamvu ukuntu Yesu yabaganirizaga n'ukuntu Yesu yaganirizaga bafite imitima iciye bugufi byaga bitandukanye. So one day he met this Pharisee. Umunsi umwe yahuye n'umufarisayo. So this man was very strong man in his heart. Uyu muntu yari umuntu ukomeye cyane mu mutima we. Because he thought that he was doing the work of God well. Yatekereje ko ari gukora umurimo w'Imana neza. He is living his spiritual life well. Yabaga ubuzima bw'umwuka neza. So he was better than everyone. Yarutaga abandi bose. Because he was a man who was keeping the law very well. Yari umuntu wubahirizaga amategeko yose neza. He was not skipping the service. Ntiyajyaga asiba amateraniro. He was not skipping the day of giving offering and tithe. Ntiyajyaga asiba gutanga ituro ndetse n'icyacumi. He was helping poor people. Yajyaga afasha abakene. He was a devoted man in this spiritual life. Yari umuntu wabaga waritangiye iby'ubuzima bw'umwuka. So one day he met Jesus. Umunsi umwe yahuye na Yesu. So when he met Jesus, he asked him one question. Ubwo yahuraga na Yesu yamubajije ikibazo kimwe. So what do I have to do so that I may inherit the kingdom of God? Atese n'iki nakora kugira ngo ndagwe ubwami bw'Imana? So I did everything. Nakoze ibintu byose. But you tell me something I remain so that I cannot miss this eternal life. Ariko mbwira ikintu nsigaje kugira ngo ntazabura ubugingo buhoraho. So when Jesus saw him, ubwo Yesu yamubonaga, he realized how arrogant he was. Yamenye uburyo ari umwibone. Yes, to him he did everything possible. Kubwira yakoze ibintu byose bishoboka. But when he was standing before Jesus, ariko ubwo yagaraga imbere ya Yesu, it was like he did nothing. Ni nkaho ntacyo yakoze. Because everything he did, kora kubyo yakoze byose. So it was impossible for him to be accepted by God. Ni byari kumushobokera gutuma yemerwa n'Imana. So he used to think that he kept the law. Yajyaga atekereza ko yubahirije amategeko. But standing before Jesus, he didn't keep even a single law. Ariko ahagaze imbere ya Yesu yasanze atarubahirije itegeko na rimwe. So we can see that the heart of him and the heart of Jesus are totally different. Dushobora kubona ko umutima we n'umutima wa Yesu byari bihabanye. So Jesus was very wise. Yesu ari umunyabwenge cyane. So that's why he had to lead the heart of this man so that he can meet this gift of God, which is salvation. Ni mpamvu byabaye ngombwa ko ayobora umutima w'umuntu kugira ngo ahure n'impano y'Imana ariyo gakiza. So because of that, Jesus, he spoke to him this parable. Iyo niyo mpamvu yatumye Yesu amubwira umugani. Of one man who was coming from Jerusalem to Jericho. Umugani w'uyu muntu wavaga Yerusalemu ajya Yeriko. So when this man was in the middle of his way, ubwo uyu muntu yari ari mu nzira hagati, he was caught by robbers. Yaje gufatwa n'abambuzi. These robbers, they stripped him and until they left him in half dead. Babambuzi baramukubise kugeza ubwo bamusigaje asigaje atagapfa. So he was powerless. Nta mbaraga yari afite. He had nothing to do by himself. Ntacyo yashoboraga kwikorera ko bwe. But even though the priests, they passed by him, they didn't help. Ariko nubwo abatambyi bamutambutseho ntibigeze bamufasha. Even though the Levite passed by him, they didn't help. Nubwo umulewi yamutambutseho ntigeze amufasha. But Jesus was trying to show this man someone who helped this person. Yesu agerageza kwereka uyu muntu wafashije uyu muntu. So he was helpless here on the road. Yari hano ku muhanda rero ntacyo yifashije. But he was able to see the Samaritan coming towards him. Yabashije kubona umusamariya aza amusanga. So when this Samaritan was passing, actually he didn't ignore him. Ubwo umusamariya acagaho ntigeze amusuzugura. So he came to him. Yaramusanze. He tried to see what's wrong with him. Agerageza kureba ikitagenda kuri we. So when we read the Bible here, iyo dusomye Bibiliya hano, when we read verse 33, iyo dusomye umurongo 33, but a certain Samaritan as he journeyed came where he was, and when he saw him, he had compassion. Ariko umusamariya wari mu rugendo namugeraho amubonye amugirira impuhwe. So the Levite didn't have compassion toward this man. Umulewi ntigeze agirira impuhwe uyu muntu. The priest didn't have compassion. Umutambyi ntigeze amugirira impuhwe. Only the Samaritan.
keretse umusamariya wenyine He gusa was the one who had compassion towards this man. niwe wagiriye impuhwe uyu muntu. So since he had compassion towards him, bitewe nuko yamugiriye impuhwe he was willing to help. yarashishikariye kumufasha. So when we read verse 34, iyo dusomye umurongo wa 34, the Bible says, Bibiliya avuga ngo, so he went to him and he bandaged his wounds, pouring an oil and wine, and he set him on his own animal, brought him to an inn and took care of him. aramwegera amupfuka inguma, amwomoza amavuta y'elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. So this man was helpless. uyu muntu ntacyo yarashoboye, Even he couldn't move by himself. nta nubwo ashoboraga kwigenza ku bwe. So but when the Samaritan came towards him, ariko umusamariya yamusangaga, so Samaritan started to serve him. umusamariya yatangiye kumukorera. One by one, Samaritan did everything. umusamariya yamukoreye ibintu byose kimwe ku kindi. Until this man was recovered, this was the works of the Samaritan. kugeza ubwo umuntu yakiraga, ibyakozwe byose byari umurimo w'uyu musamariya. So this is how Jesus spoke to this arrogant man. uko niko Yesu yabwiye umuntu ufite ubwibone. At the last, Jesus asked him, amaherezo Yesu yaje kumusaba, who is the neighbor of this man who fell among thieves? yaje kumubaza ati ese mugenzi we waguye mu gisho cy'abambuzi ninde? So he answered, nuko arasubiza he who helped him. ati niwamufashije. So who helped him? none ubwo wamufashije ninde? He is the Samaritan. ni umusamariya. Samaritan is the neighbor of this man who fell among thieves. umusamariya niwe wari mugenzi we waguye mu gisho cy'abambuzi. So Jesus told him, rero Yesu aramubwiye ati, go and do so. nawe genda ubigenze utyo. You go and do likewise. genda nawe ubigenze utyo. So this is the end of their conversation. iri niryo ry'abaherezo ry'ikiganiro cyabo. So actually Jesus was trying to guide the heart of this man so that he can be saved. mu busanzwe Yesu yagerageza kuyobora umutima w'umuntu kugira ngo akizwe. Because his heart was so much complicated. kubera ko umutima wari ugoye cyane. He didn't know his true image. ntabwo yari azi ishusho ye nyayo. He didn't know that he is a pitiful man before Jesus. ntabwo yari azi ko ari umuntu wo kugirirwa imbabazi imbere ya Yesu. So he was boasting himself so much. rero yari yemeraga cyane. I did everything. ati nakoze ibintu byose. God can accept me. Imana ishobora kunyemera. But to Jesus this was wrong. ariko kuri Yesu ibyo byari bipfuye. Instead, ahubwo he had to say, yagombye kuvuga ati, I'm a pitiful man. ndi umuntu wo kugirirwa impuhwe. I only did sin. icyo nakoze ni icyaha gusa. There is nothing good I did in my life. nta cyiza nigeze nkora mu buzima bwanjye. I cannot be justified by my works. sinshobora gutsindishirizwa n'imirimo yanjye. I tried to keep the law but I failed. nagerageje kubahiriza amategeko ariko naratsinzwe. Because Bible says, kubera ko biravuga ngo, if you stumble even on one single law, uramutse utsitaye ku itegeko rimwe ryonyine gusa, you are equal like one who destroyed everything. uba uhwanye n'uwayacumuyeho yose. This is what the Bible says. iki nicyo Bibiliya ivuga. So this man was supposed to know his true image. uyu muntu rero yakwiye kumenya ishusho ye nyayo. But he didn't know. ariko ntabwo yari ayizi. But Jesus wanted to reveal the image of him through this parable. ariko Yesu yashatse kugaragaza ishusho ye binyuze muri uyu mugani. So now we can see two people. ubu dushobora kubona abantu babiri. We can see a man who fell among thieves. dushobora kubona umuntu waguye mu gisho cy'abambuzi. But we can also the Samaritan. ariko dushobora no kubona umusamariya. So who is this man who was conversing with Jesus? none uyu muntu avuganaga na Yesu ninde? Among these two. muri abo bombi. So is he Samaritan or is a man who fell among thieves? ese ni umusamariya cyangwa ni umuntu waguye mu gisho cy'abambuzi? So this man, Jesus wanted this man to know who he was, whom he was. Yesu yashatse kugira ngo uyu muntu amenye neza uwo yari we. So actually, the Samaritan is not this man who fell among thieves. mu busanzwe rero, Actually, the Samaritan is not this man who was conversing with Jesus. umusamariya si umuntu wavuganaga na Yesu. The Samaritan or Jesus by himself. umusamariya yari Yesu bwe. Jesus is a good Samaritan. Yesu ni umusamariya mwiza. But the man who fell among thieves, ariko waguye mu gisho cy'abambuzi, Jesus wanted to know that he is the one. Yesu ashaka kumenyesha yuko ari we. You were the man who fell among thieves. ni wowe muntu waguye mu gisho cy'abambuzi. I'm a good Samaritan. ngenda umusamariya mwiza. I'm willing to help you. ndashaka gufasha. But when I see your mind, ariko mbonye yuko uruwanjye, it's very high. When I see your mind,
you are very high. mbonye imyumvire yawe wishyize hejuru. With this kind of mind, you cannot receive my grace. Ufite imyumvire nk'ingiyi ntabwo ushobora kwakira ubuntu But bwanjye. what I want to show you is that you are a pitiful man before me. Ariko icyo nashaka kwereka ni uko uri umuntu wo kugirirwa impuhwe imbere yanjye. You are a person who need a help. Uri umuntu ukeneye ubuntu. So if you discover this, I will help you. Ibintu bitahura rero ndagufasha. I will do everything for you. Ndagukorera ikintu cyose. So stop saying that you kept the law. Rekera kuvuga rero ko wubahirije amategeko. Stop thinking that you are a good man. Rekera kuvuga yuko uri umuntu mwiza. You are a pitiful man like this one who fell among thieves. Uri umuntu kugirirwa impuhwe nk'uyu waguye mu gisho cy'abambuzi. You are beaten by sin. Wakubiswe n'icyaha. You are beaten by law. Wakubiswe n'amategeko. You are pitiful. Uri uwo kugirirwa impuhwe. You are naked before me. Wambaye ubusa imbere yanjye. So this is what Jesus was trying to teach this man. Iki ni cyo Yesu ashaka kwigisha umuntu. So not only this man, this is what Jesus wanted me to know and you. Bitari umuntu wenyine gusa, iki nacyo Yesu ashaka ko wowe ndetse nanjye tumenya. I don't know how you live your spiritual life. Sinzi uburyo abayeho ubuzima bwawe bw'umwuka. Maybe you are living spiritual life like this man who met Jesus. Ushobora kubaho ubuzima bw'umwuka nk'uyu muntu wahuye na Yesu. Actually from the beginning all of us we are like this man. Uhereye mu ntangiriro twese tumeze nk'uyu muntu. All people they start their spiritual life from there. Abantu bose batangira ubuzima bwabo bw'umwuka aho ngaho. They start from where they think that they can serve God well. Batangira aho batekereza ko bakorera Imana neza. Where they think that they can avoid sinning. Aho batekereza ko barwanya icyaha. We can keep the law. Bati dushobora kubahiriza amategeko. This is what all people think from the beginning. Ibi ni byo abantu bose batekereza uhereye mbere na mbere. But Jesus wants us to change. Ariko Yesu arashaka ko duhindura. We cannot be good before God. Ntabwo twabeza imbere y'Imana. It's impossible for human being to keep the law according to the standard of God. Ntibishoboka ko umuntu yakubahiriza amategeko ku kigero cy'Imana. This is what Jesus wants us to know. Iki ni cyo Yesu ashaka ko tumenya. So after we know that, tumaze kumenya ibyo, we will put down everything of us. Ibyacu byose tuzabishyira hasi. And we let Jesus serve us. Tuzareka Yesu adukorere. So you see, when this Samaritan started to work for this man who fell among thieves, ubwo umusamariya yakoreraga uyu muntu wari waguye mu gisho cy'abambuzi, he bandaged him. yaramuhambiriye. So he poured the oil and wine, yamusutse amavuta na vino, on his wounds. ku bisebe bye. So he set him on his animal. Nuko amushyira ku ndogobe ye. So he brought him to an inn. Amujyana mu icumbi. Took care of him. Amwitaho. Everything is the works of this good Samaritan. Byose byari imirimo y'uyu musamariya mwiza. Likewise, nicyo kimwe rero, salvation is only by the works of Jesus. Agakiza nako gakorwa n'imirimo ya Yesu gusa. We have nothing to do. Ntacyo dufite cyo twakora. Because everything we can do before God cannot be accepted. Kora ko ibyo twakora byose imbere y'Imana ntibyakwemerwa. But many people they live with this mind that, ariko abantu benshi bana n'imyumvire kwibwira bati, if we try to be loyal to God, God can accept us. Tugerageje kwitwararika ku Mana, Imana yatwemera. That is not so. Ariko ibyo siko bimeze. Salvation is only the works of Jesus. Agakiza ni imirimo ya Yesu gusa. So like this man who fell among thieves, cyo kimwe nk'uyu muntu waguye mu gisho cy'abambuzi, he was saved by the works of the good Samaritan. yakijijwe n'imirimo y'umusamariya mwiza. He was powerless. Nta mbaraga yari afite. He was half dead. Yarasigaje hatagapfa. What can he do by himself? None ubwo n'iki yakwikorera ko bwe? This is our true image according to the Bible. Ugende kuri Bibiliya, iyo niyo shusho yacu nyayo. We cannot help ourselves. Ntago twakwifasha. We need the help of Jesus. Dukeneye ubufasha bwa Yesu. We are like half dead as this man is. Tumeze nk'uyu muntu wari usigaje hatagapfa. So we need the works of Jesus so that we can be saved. Rero dukeneye imirimo ya Yesu kugira ngo dukizwe. So that's why Jesus, when he came in this world, nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi, so he accepted to be crucified on the cross. yemeye kubambwa ku musaraba. So he was buried. Yarahambwe. After 3 days he resurrected. nyuma y'iminsi 3 arazuka. So he resurrected for our justification. This is what the Bible says. Rero yazuriwe kugira ngo dutsindishirizwe, niko Bibiliya ivuga. So if you accept the resurrection of Jesus, rero niwemera kuzuka kwa Yesu, if you believe this, niwizera ibyo, that is enough to be saved. birahagije kugira ngo ukizwe. So if you believe that Jesus resurrected, niba wizera ko Yesu yazutse, you are already saved.
wamaze gukizwa because he resurrected after paying the punishment of sin. kubera ko yazutse amaze kwishyura igihembo cy'ibyaha. So you have nothing to give to God for you to be saved. Rero ntacyo ufite waha Imana kugira ngo ukizwe, Because Jesus paid everything which was needed. kubera ko Yesu yishyuye ibyari bikenewe byose. That is how Jesus fulfilled our salvation. uko niko Yesu yadusohoreje agakiza kacu. So when we keep insisting on our mind, iyo dukomeje gutsimbarara ku myumvire yacu, on our thoughts, ku bitekerezo byacu, so we miss this gift of salvation God prepared for us. duhomba impano y'agakiza Imana yaduteguriye. Let's read one verse again. Katwongere dusome icyanditswe kimwe nanone The book of Ephesians, mu gitabo cy'Abefeso, when we read from verse 8, iyo dusomye guhera ku murongo 8, Bible says, "For by the grace you have been saved through faith, and that not of ourselves, it is the gift of God." haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu bwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, Not of works, lest anyone should boast. ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Yes, we are saved only by the grace, Nibyo by kuko faith. dukizwa n'ubuntu gusa kubwo kwizera. This is biblical. Ibi nibyo bihuza na Bibiliya. What saved this man who fell among thieves? Niki cyakijije uyu muntu waguye mu gice cy'abambuzi? By the compassion of Jesus, Ni impuhwe za Yesu, by the compassion of the good Samaritan. ni impuhwe z'umusamariya mwiza. This man was saved. Uyu muntu uko niko yakijijwe. How were you saved from your sins? Ese wakijijwe ibyaha byawe ute? Bible is saying, Biravuga ngo "For by grace you have been saved, mwakijijwe through faith. n'ubuntu kubwo kwizera, and that not of yourselves, it is the gift of God. kandi ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, Not of works, lest anyone should boast." ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo atazagira umuntu wirarira. This is how God set our salvation. Uko niko Imana yashyizeho agakiza kacu. No one can change this. Ibi ntawabihindura. If you avoid this, Ibi uramutse ubihunze, something different from this igitandukanye n'ibi is destruction. ni ukurimbuka. So we have nothing we have no excuse, Rero nta rwitwazo dufite, because God prepared salvation, the gift of salvation, in this way. kubera ko Imana yateguye impano y'agakiza gutya, But people, they ignore this salvation. ariko abantu basuzuguye aka gakiza, They try to use another ways, their own ways, so that they can be saved. bagerageza gukoresha inzira zabo kugira ngo bakizwe. But there is no other salvation. Ariko nta kandi gakiza kandi kabaho. Salvation is one. Agakiza ni kamwe gusa, It is the gift prepared by God. ni impano yateguwe n'Imana. Gift is something you are given for free. Impano ni ikintu uherwa ubuntu, There is no price of the gift. nta giciro kigurwa impano. Only you receive the gift for free. Uhabwa impano ku buntu gusa. So salvation is free. Agakiza rero ni ubuntu. Salvation is a gift from God. Agakiza ni impano y'Imana. If you think that you will work so that you can be saved, Niba utekereza kuzakora kugira ngo ukizwe, so that salvation you are thinking is not the gift. ako gakiza uba utekereza si impano, Is the wage of your works. ahubwo ni igihembo cy'imirimo yawe. But salvation, which is the gift prepared by God, Ariko gakiza ariyo mpano yateguwe n'Imana, it is the gift. ni impano. You are saved. You have been saved for the grace by faith. Wakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. You don't have something to boast on. Ntacyo ufite wakwirata. I hope we believe this word of God. Niringiye ko twakwizera iri jambo ry'Imana. Father, we thank you. Data turagushimye. We thank you because of this gift of salvation you prepared for us through Jesus. Tugushimira impano y'agakiza waduteguriye muri Yesu. Yes, it is true that all of us we start a spiritual life thinking that we have to be loyal to you. Nibyo kuko twese twatangiye ubuzima bw'umwuka twibwira ko tugomba kukwitwararikaho. We have to do good things so that we can be accepted. Ko tugomba gukora ibyiza kugira ngo twemerwe. But at the end we realize that salvation is not by our works, but salvation is by the works of Jesus. Ariko nyuma tukamenya ko agakiza kadaturuka mu mirimo yacu, ahubwo ko agakiza gaturuka mu mirimo ya Yesu. So it means salvation is the gift you prepared for everyone in the world. Bisobanuye ko agakiza ari impano wateguriye buri muntu wese muri iyi si. So allow everyone to discover this. Kundira buri muntu wese atahura ibi. In the name of Jesus we pray. Dusenze twize mu izina rya Yesu. Amen. Amen.
Thank you so much. Murakoze cyane. God bless you. Imana ibahe umugisha.